Večeras je realizovana promocija, odnosno književno veče moje nove knjige, pete po redu. Knjiga se zove Kada mrtvi propevaju, pisana je na srpskom, romskom i na engleskom jeziku. Moje pesme su posvećene žrtvama Holokaustu, sa osvrtom na romsku porodicu Familić, iz razloga što sam ja izdanak romske porodice Familić. Napisala sam 25 pesama na srpskom, romskom i engleskom jeziku i za svaku pesmu sam uradila i grafičku ilustraciju. Za mene je velika čast i zadovoljstvo što sam večeras uživala gostoprimstvo kulturne institucije kao što je Gradska biblioteka. Prošle godine, 4. avgusta 2015. godine, je otvorena moja samostalna likovna izložba na temu Holokausta, a promocijom ove knjige je na neki način zaokružena tema Holokaust. Ja bih se zahvalila Gradskoj upravi za kulturu jer je imala sluha za moj rad na polju kulturne tvorevine i finansijski podržala štampanje moje knjige. Inače je izdavač Fondacija Nomadik. I mogu da kažem da sam zaista ponosna na ovaj svoj podvig jer sam na neki način obeležila i pomenula svoju porodičnu lozu Familić koja je stradala u Molovinu u takozvanom Sremskom krvavom letu. Inače, u Molovinu se nalazi spomen ploča Romima Familićevima koji su bili žrtve Holokausta.